دلشیر مرد و سرهلدیر علادین علوی دین آنجی علودینو هما ببیجن همو کردا کلام علودینو گهدار کریه لی که ام بنهرن مسئله اوی چیه لگور روایت جدا بویرین چیروک دورا 500 سال بری لگنده بافید خومن او گند نها سر نفچه هزاغا شرنغیه وی دمه گریدای باجاروک حزکیفه بویه و جزیر جی هین باجار بویه لگوری گوتنا وی دمه هریم دبن حکم میری بوتا میر محمد دبیه هنک دبیجن که او میری که شرفخانه بکلیسی بنباشی بحثاوید که وی ده شرفنامه ده بفنکی و چابرچتیه بنافت که او میره هگر وصابه ام دچن حتی بچاریه که داویه 100 سال 16 علودینو جا اشیرا دورکا بو اشیرا ویجی وکی گلک اشیره کردین لهر دو آلیین آوا مزن دکتن بر خورتی و حکم میری بوتا لگوری گوتن دنگ بیجا و متن حتی بروجا مهاتی علودینو او دچاغی میریتیا محمد بگیده لوی گنده لسر آوا مزن بویه گلک روایت هنه لسر ناوی علودینو جیوی، کوکاوی و حتاوی بخوشی لی همو لسر عقوبتاوی لهفتکن عقوبتاوی جی دکه که ام هنک روایتان لکاروان روایتان بار بکن و جنا و قولی سر بیهاتیا تاریخ لگوری هنا علادین ببو علودینو لگوری هنا جی جبر که او لگو ما دینو ویا که گریدای گنده بافی هاتیه دنه ناوی دینو جدینو وای لسر مایه آنجی جبر کاری که کریه و کاری دینا دیتنه و او ناو لیکرنه آخر به چه سببی ناوی بهاتو به هلدان جی دبیر خلقه ده او علودینوه کره عمر بگیه او جا عشیره دورکانه روایتین جدا هنه و امی جی جوان یکی جواره ببیشن بله وکی کمه پیش ده جی بحث کر وی دمی تباهی خلقه وی دفری دبر حکم میری بوتا دب خلا و برچی بون بو گل جبر جوتباجی میریتیا بوتا و عثمانیان دنالیان نه مال و نه ملتما نه جی قوت سالی ایدی تیراواند کر خلقه بگوتنه که آمیه دوری جبر و باجان دداقا خرش حیوانی که وان خودید کر چاندنیه وان به نیوکاری دبون حقی باجی آوا مزن تمی دیجلی ببوحوته کی جاره زاروکه کی وان داده قرتو دخنقاند ندیشت که دو معصیان جی بگرن زکی خوب به تیر بگن وی دمه بازرگانی هریمه جدیار بکری تا جزیری حیا موسل و بصرای برای آوه دهاته کرن بازرگانا گلکین آوه چه دکرن بار خلی دکرن ددانا پشتا چمه تجلی چم وک خلامان او بار باجار به باجار دکران هی آوه ما قیتو قد ندبتلی دولمندان به بیدران زیر و زینت کند کرن دوری و بیریکی خواه شف و روش داده کرد لیجبو فقیران دوران ولید جو مالا عمر بگی دوری مالا که فقیر بو علو جی کره وی مالیه سدما فقیری جی نتنه درد علو و مالباتاوی بجوانی خواه علی خورتکی سنبیل رش خوین شیرین سروخت و جیر بو هینا نبوی علودینو جی باش تبینه که چیه یا کوان وسا خزاند که فقیری سری واند که بلایه که مزن تنبونید که کلا حلبی و دخدوی دریه مالا بابی حمویان او جبر ویجی گازی خلقی گندو هاور دورید که کپیره من دبیجه که من ریک چاره یک دیتیه که او کدا خواه 10 سال خواه بگرینه علو بانگ خلقید که و دبیجه خلقی مگزک نانی گر نخور دبن وی بندستیه ده جیجینی پارا مجان و گزریه کیف و قشیجی یا پاشا میر و خزمیوانه بخلامتی ما او دقن و بدخن او جوت باجا کجمت تیستندن بگیرا میر و عثمانیان تی هرچی امن جبر وی باجی نیفتیرن نخواه دوی امجی دربیل دهات عثمانیان و میرا بخن پارا خوژه وقتین بافی نل جیه کی هماولیه گند نیزی کی آوا مزنه امی زنجیره کی برای بابج نچم گلکی بازرگانان لی آسیبن امی باجو خراج لوان ببرن برچیبون نقدر آمه گوتن نویه هبون لی هنکان دبر خدا گوتن اف نکاری با عقلانه اف کاری دینایه
علودین بویه علودینه چاوا له هەمبەر میر و عوسمانیان ئەمێ سەری ڕاکن بێ دەستور باج و خەراجێ بستینن ئەف قەبحەتە gelek jê diçine mala xwe ên mayî bi elora dest bi kar dikin erê eloyê dîn rêya ava mezin li gelekên ticar bazirgan û baş bazirganên ji Diyarbekirê diçin Mûsilê dibire ji bo ku vê bike jî ew li newaleke teng e ku av têre derbas dibe kifş dike bi berayî zincîrekê dikişînê û li her du aliyan bi zinaran ve dişidîne ew zincîr her dem li ber e nobedar jî li ber zincîrê ne hala wê demê dest bi birîna bac û xeracê dike ro bi ro nav û dengê wî belav dibe rewşa wî ya aborî her diçe baştir dibe elo dibe elodîno ew gelhekî jî ji xwe re li ser tehtekê raserî ava mezin li aliyê bakur dineqîne yan jî dide çêkirin û paşê bi navê wî gelha elodîno tê nasîn hinek jî bi qesra elodîno binav dikin bi xelqê li dora xwe komkirî li gorî hin rîwayetan ew vê kelehê bi darê zorê distîne li gorî hin rîwayetan ew kelehê dide çêkirin û li ber teriyê wê du şêran jî girê dide tê de cî dibe ji xwe re dike navenda hikmê xwe bila kes li keleh û qesreke mezin û bi ezamet nefikire cihekî piçûk e lê bi têra karê elodîno dike ew gelekên bazirganan ê ku ber bi Mûsilê ve diçin bacê distîne û ev baca hanê jî di nava xelqê li dora xwe di nava xelqê ji ber zilma mîr û Osmaniyan bêzarbûyî de belav dike ango ji dewlemendan distîne û li feqîran belav dike ew keda xelqê wiha li xelqê vedigerîne xelq jî wî ne bi dilekî bi hezar dilî dihebîne elodîno welê li kelha bafê ber mîrê bota Mihemed Begê asê dibe ne hikmê wî ne jî bindestiya wî qebûl nake ew xwe ji her kesî jî bêminet dike mîr çendî dixwaze bi ferman û seferan wî ji holê rake jî pê nikare çi jî dike elodîno jiya xwe venagere û poşmaniya xwe jî nayîne ziman heta rojekê jî zilamê elodîno talana mîr dihilînin mîr ji ber ku nikarê ne bi zorê lê bi gotinê diçe cem piştî ku dibêje zilamê te talanê min birine elodîno ya maqûl dike û talanê mîrê bota Mihemed Begê lê vedigerîne lê serê xwe yê li ber mîr û Osmaniyan rakirî natewîne ji ber wê Mihemed Begê li ber keysa xwe vedikeve ew keysî wê bihata ber devê deriyê wî bihata û li dîwana wî li ber wî bisekiniya bi lava poşmaniya xwe jê re bigota li benda wê rojê bû ew bibû gulekî di dilê mîr de gelek van bazirgan û tacir û baş bazirgan vî halî qebûl nakin lewma ew vê baca ku dibû para feqîrê xwe li elodîno girtî weke şêlandinê binav dikin ji xwe ne Osmanî û ne jî mîrê bota ji baca xwe ya ji gelekvan û bazirganan werdigirin nayê xwarê ew jî baca xwe distîn kom dibin gilî û gazinê xwe dibin dîwana mîr helbet yekê dikin du duya jî dikin çar elodîno baceke zêde li ser me ferz dike ew me dişêlîne ji tirsa em li gelekê xwe siwar nabin bar teslîmê xulaman dikin ji wan jî hinek bûne şîrîkê elodîno rê li me xitimîne mîrê min zilmê li me dike ba bi xwedê em vê qebûl nakin ji mîr re tam derbû kêm pirsindiye ew keysa xwe li xwe tîne ji xwe berê jî bi waliyê Mûsilê şêwiriye divê rêyekê bibînin xwe ji vê meselaya elodîno xilas bikin ji ber wê jî ew gelekvan û tacira li elodîno serbest dike ew helbet dizane bi mêranî û xurtiyê ew ê bi elodîno nikar bin lê fen û fûtê bajariyan van gelekvanên dinyadîtî helbet wê hebin û ew ê karibin elodîno bixapîn bi vê destûr û serbestiyê gelekvan û tacir radibin çi dikin hema yekser ji cizîrê ew berê xwe didin Diyarbekirê li Diyarbekirê zend û bendê xwe vedimalin ji bo ku dek û dolabê xwe bigerînin kar û bara xwe dikin ew li ser kelekekî konekê vedidin keçikeke rind û ciwan xweşik dixemilînin û di wî konî de bicî dikin li ser wê kelekê ew mitriban jî bicî dikin da ku li dahol û zirnê bixin pişt re ew kelekê bi avê de berdidin gava kelek nîzî kelha elodîno dibe mitrib dest pê dikin û li dahol û zirnê dixin teng ji lat û zinarê li dora ava mezin olan dide daneyê barkiye elodîno xwe ji qesra xwe berdide jêr diçe ber kelekê û ji kelekvanî dipirse gelekvano
ev daveta kî li ser kelekê li dar e? Ev davetiya te ye axayê min. Elo matmayê dîsa dipirse. Kelekvan dîsa lê vedgerîne. Havan rojan em kelekvan li cizîra bota li qesra mîrê xwe bûn mêvan. Li dîwana mîrî me behsa dinyayê û karê xwe kir. Wî jî pirsî ka em ji halê xwe razî ne an na. Derheqê te de em gelekî bi başî peyivî. Me pesnê te da me got em gelekî jê razî ne. Mîr jî ji te razî bû. Mîrê bota ha ev cariya xwe ya li Diyarbekirê diyarî te kiriye. Me jî bi dawetê anî ber tirê qesra te ma ne nabe tu xelata mîr qebûl nekî. Edetê me ne welê ne ma tu jî Kurdî. Elodîno xelatê qebûl dike. Hezçî kelekvanin elo qedrê wan digire û wan diezimîne di hundirê qesrê de. Heta li wan dibe şev êdî çi kelekvan û çi nûbedar di qesrê de bixew çin. Tenê çend kes jî yardimînin herçî eloye berê xwe dide binê xêweta ser kelekê. Diçe cem bûkî ew li wir bi hevşa dibin û wisa dinivin xew reçin. Ji nûbedaran yekî şiyar diçe fermaneke derewîn bi deriyê qesra Elodîno dike. Tê de dinivîse ku elo çiye spasxweşî û malavayiya mîr. Ji bo ku malbat dema şiyar bû pê bixape û kes bi sîwara peywan nekeve. Hawê hingê kelekvan tên ser keleka xwe û kelekê tevî bûkê û Elodînoyê razayê dibin zincîrê re diberîn. Ber bi cizîrê dibin. Gava berê sibehê şiyar dibe Elodîno dibîne wî hatiye xapandin. Hevalê wî lê bêbextî kirine û kelekvanan gelek li cizîra bota biriye qefê. Bê tevdîr û xurtiye. Kelekvan û zilamê mîr wî dibin dîwana mîrê bota. Mîr bêyî ku xwe zêde bişteqilîne dest bi mihekema Elodîno dike. De ka bibêje ew çi kar bû tu pê rabûyî? Te kelekvan û rêwî dişêlandin. Tu poşmanî ne? Te dît ku kî berxe û kî beran e. Elodîno wiha lê vedgerîne. Mîrê min, ew karê mêraniyê bû. Baş bipeyve. Ma tu dizanî ew dîwana kê ye tu tê de. Elo xwe aciz nake û dîsa bi ken lê vedgerîne. Mîrê min, ev dîwana mêran e ez tê de. Ev bêminetiya Elodîno mîr pir diqeherîne û dike ku lê gelekî bêxezebê. Elo, madem tu dibêjî şêlandin mêranî ye û ev dîwan jî dîwana mêran e, ez ê nîşanî te bidim ku mêranî çawa ye. Ev gevxwarina îşkenceyê bi fermana mîr bi cî de pêk tê. Xulam dest û piyê Elodîno gilê didin û dest bi îşkenceyê dikin. Ew nava her du sermilê wî bi xencer dixelêşin. Agir bi serê wan finda dikin û ew find welê sermilê Elodîno de dişixulin û ser laşê wî de dihelin. Piştî çendekê mîr berê xwe dide Elodîno û jê dipirse. Elo, ev hal çi hal e? Elodîno dîsa aram bi xwe bawer li mîr vedgerîne. Mîrê min, ev hal halê mêran e. Mîr matmayê pirsa xwe ya dinê bêsebir jê dike. Elo, ma qey çi nexweştir e ji vê halî? Elo dîsa serê xwe bilind dike û li mîr vedgerîne. Belê mîrê min, hal ji vê halî nexweştir jî hene. Mîr li wî halî dipirse. Elo, ji bo me bêje ew halê ji vî halî nexweştir. Ka ew çi hal e? Elo jî wiha lê vedgerîne. Mîrê min, her di çilê zivistanê de wexta mirov û jina xwe di mala xwe de rûniştî bin. Mêvanekî birçî wê mala mirov, di mala mirov de cilek tune be ku mirov ji bo mêvanê xwe deyne da ku li ser rûnê. û tiştek xwarin jî di mala mirov de peyda nebe ku mirov deyne ber mêvanê xwe. Her wisan di hezûra mêvanî de jin li mêrî mêze bike û mêr jî li jinê mêze bike. Aha ew hal ji vê halî nexweştir e. Ev gotinên elo tesîreke mezin li mîr dikin. Bi gotinên me li xelefê bafî hemen sehmê serê mîr kirt, mîr fehm dike ku serî rakirina Elodîno ji ber feqîriyê ye. Axir li gorî rîwayetê mîr li kirina xwe poşman dibe û fermanê dide xulamê xwe. Sivik rabin, van mûma li ser milê elo vemirînin. Elo mêrekî baş e. Lê elo bi derengmayîna fermana mîr dizane û wiha lê vedgerîne. Yaş e mîrê min yaş e. Mûma xwe berdaye nava baş e. Hêjîno mîrê min dibêje elo mêrekî baş e. Ew find û mûmê li ser milê Elodîno ew xwasî li laşê wî şixulîne ku êdî ji mirinê xilasiya wî namîne. Heta xulambiriya fermana mîrê xwe dikin, emrê Xwedê bicî tê, Elodîno diçe rehmetê. Lê serpêhatî li wir naqede. Erê,
علودینو دمره لی لپی زمار و کلام دمینن حتی بروجا میا ایرو دین شاهدی وی مرخاصی کل هاویه قابله کحیه ایرو جهاتیه ایدبن بنده و حسکی فیده بمینه یا که هری زیده مروبان سر پیهاتیه وی سر وقت که جی زمارا کچا وی سیرانیه که جبو باب خود بیجه امی جی جواره ببیجن ويلي كلها بافي لبلباني كلها بافي يا رنگين يادي لبلباني وان تجار وكلك وانا جديار بكري كلكي خبرداني والله قفا وان كلكان لبر خسرا بافي مسيراني يادي توي خيري بكي خيري بچاوي خو نبيني چاوة تنهلا از ببافي خورتير بگرم سر حاصلان و ديماني يادي ويلا لمن ربني لمن يسيري خدي خرابك مالاقي مقامي مسل وزابتي محمد بقي جزيري چاوا خنقاندم باوي من ربني خويا شبكان وزنجيري والتلي 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 قسرا باوي مسيراني والتلي خدي خرابك مالا زابتي جزيري وقي مقامي مسلي چاوا كشتم باوي من ربني مون بردان ناوا حد ملي